Добрый день, поважанное господарство. Говорите, показывая свобода. С вами я, Юрий Дракохруст. И с нами наши гости, историк Александр Пашкевич. Добрый день, Александр. Добрый день. И бизнесовец, громадский дияч Иван Шила. Иван, привитание. Добрый день. Господарство, тема нашей сегодняшней гутарки – куды вядуць ростані беларускай рэвалюцыі. Зараз многія людзі ў Беларусі на такім драйве, на энтузіазме. Вся краіна ахопленая маніфестацыямі, маршамі. В Менску прайшла, відаць, самая вялікая маніфестацыя ў мінулыя выходныя, такой ніколі не было ва ўсёй яе гісторыі. Некаторыя прадпрыемствы ўжо пачалі страйк, вот прынамсі малая бацькаўшчына Івана, Салігорск, Беларусь калій, так бы мовіць, сэрца беларускай эканомікі. Тым не менш, не паўсюль гэта адбываецца. І ёсць нейкія меркаванні, якія, прынамсі, некаторым не дазваляюць лічыць, што ўсё ўжо як бы скончылася, ўсё ўжо ясна. Александр, вот вы у себя в Фейсбуку выказалі нейкія меркаванні на гэты конт. А чаму не ўсё ясна? Вот, як бы, так шмат людзей в этом уже удзельнічаюць, так ужо нават страйкі пачаліся, як у красавіку 91-го. Я лічу, што сапраўды гэта тое, што беспрэцэдэнтныя падзеі адбываюцца цяпер і адбываліся раней у нашай гісторыі, што сапраўды такога магутнага руху пратэснага не было раней, і, безумоўна, што у кожнага ўзнікалі вялікія надзеі, і надзеі гэты нас не пакінулі, што гэта не скончыцца проста так, што гэта будзе працягвацца і прывядзе ўрэшце да змены рэжыму. Але, напрыклад, калі на сённяшні дзень глядзець, то у параўнанні з тым, што было яшчэ нават учора, то гэта пратэсная актыўнасць, яна крыху запавольваецца, прынамсі, відаць, а можа нават і не крыху. Бо, напрыклад, учора аб'яўлялі страйкі прадпрыемствы, збіралі подпісы за гэтыя страйкі, выклікалі сваё кіраўніцтва, выходзілі на масавыя акцыі. А вось сёння, калі ўжо паслухаць, нават я сама ранку заўважыў, калі ўжо пачала ісці плынь навіну з розных праз тэлеграм, праз іншыя крыніцы, то яна была зусім не такая інтэнсіўная, як у папярэднія дні, што і такая, груба кажучы, навіны зусім іншага кшталту. Там, што вось там што-то сабраліся, што-то там больш песімістычна сабраліся, нічога не рашылі, што зноў-такі патрабуецца абавязкова падтрымка тым-то, там, што самі не могуць тыя самыя рабочыя намажыцца на гэтай пратэсты. І відавочна здаецца, што ў пэўны такі заходзіць гэта пратэсная актыўнасць перадусім з боку рабочага класа, з боку беларускіх рабочых, яна заходзіць такую пэўную, пачынаецца такі штыль, што падаецца, што калі тут нічога не зменіцца, то такога агульнага страйку агульнабеларускага можа і не быць. І яшчэ, што я зразу заўважаю, што, в прынцыпе, нягледзячы на ўсе на гэту хвалю вялікую, на гэтае выступленні, на аб'яўленне страйкаў, што, на жаль, пакуль што не відаць расколу элітаў, такіх бачнага і відавочнага. Бо ніхто з такіх вялікіх начальнікаў, ніхто ні з палітычных, ні з эканамічных, так, в прынцыпе, на бок пратэсту не перайшоў. І, ў першую чаргу, зноўка не перайшло кіраўніцтва гэтых прадпрыемстваў, якія аб'яўлялі страйкі. І в гэтым, мне здаецца, таксама звязана, чаму затухае гэта актыўнасць, робіцца не такой інтэнсіўнай, бо проста людзі баяцца, што бачаць, што іх кіраўніцтва трымае ўсё ў руках, яно трымаецца па лукашэнкаўскіх пазіцый, і таму ўжо проста асцерагаецца, што гэта іх актыўнасць нічым не скончыцца і не хоча таксама ў ёй актыўна ўдзельнічаць. І гэта, конечно, нясе вялікія небяспекі для перспектыў гэтай нашай той пакуль яшчэ не завершанай рэвалюцыі. Іван, які ваш погляд на гэтую сітуацыю? Вось ёсць з аднаго боку прыкметы таго, што сапраўды размах пратэсту, размах незадавальнення вельмі вялікі, але з другога боку тое, што Александр выказаў, што вы маглі б, можа быць, ему запярэчыць? Честно, сегодня у меня плохое настроение, и
Мне будет сложно, наверное, спорить, потому что мы все наблюдаем. Ну, я думаю, что это связано с тем, что всегда есть какие-то ожидания, и после того, какое настроение было в воскресенье, да, казалось, что вот мы сейчас, стоя тут в центре Минска, увидим улетающий вертолет. Да? Что это произойдет вот прямо сейчас и очень быстро, да. Но так не происходит. То есть я бы не сказал, ну, как бы если смотреть вообще на власть, как там есть, например, разделить ее условно на две части, да, это какая-то там внешняя часть, внешний круг и внутренний. Внешний круг, конечно, пострадал, да, потому что есть и комиссии, которые до сих пор продолжают рассказывать о фальсификациях, есть спортсмены, журналисты, врачи, да, которые тоже, можно сказать, в определенной степени составляли часть режима. Но есть вот та вертикаль, которая пока там единичные случаи, да, и, безусловно, мне казалось, что, ну, вы сами как-то говорили, что существовала в головах такая формула, что когда на улице Минска выходит 200 тысяч человек, власть должна автоматически меняться. И это очень соответствовало ощущениям тех людей, которые были на улицах не только Минска, да. И, ну, надо же тоже сказать, что 10-й день, как бы, это сложно. Сложно быть всегда в одном настроении. Настроение может быть для того и настроение, чтобы оно менялось, да. И в любом случае мы смотрим вот на те новости, которые происходят. Я все равно думаю, что есть много неизвестных и надежда на то, что они хоть как-то начнут открываться. То есть я читал пост Александра. Мне, например, все равно кажется, что силовики, то есть это не была инициатива Лукашенко остановить задержание и разгоны массовых мероприятий. Что это в любом случае какая-то общая позиция силовиков, потому что, ну, там, по крайней мере, днем, может быть, мы не будем трогать протестующих, может быть, мы не будем их трогать, пока не появятся коктейли Молотова. Ну, то есть, если это мирный протест, мне кажется, Лукашенко все равно хотел его разгонять, но силовики в какой-то степени отказались, да. Ну, то есть это не прямое невыполнение приказа, может быть, какое-то общее решение, не знаю, честно. То есть моя надежда сейчас на то, что в обществе, да, и в том числе среди тех людей, которые принимают решения во власти, есть хоть какой-то консенсус о том, что насилия не должно быть. Вот. И тут возникает второй вопрос, конечно, если мы не получаем никаких результатов, сколько у нас осталось дней, пока мы не начнем ругаться? Мне кажется, скоро начнем, да, потому что когда нет результатов, мы опять окажемся в ситуации, когда как бы начнем искать проблемы в себе, в нашей способности договариваться. И вот я еще не смог открыть страницу с Координационным советом, потому что много посетителей. Но мне кажется, это будет первый такой большой камень преткновения, и я не знаю, правда, как будет дальше. И надежда еще на то, что процессы, которые запущены в обществе, что слишком много людей, они просто не смогут жить как раньше, да, но это тоже же не значит, что они будут стоять до конца. Возможно, в какой-то момент они начнут просто уезжать. Поэтому, не знаю, есть надежда, что они будут готовы это как-то отстаивать, и будет еще несколько, наверное, крупных демонстраций, которые будут давить на там, какие-то части режима. В первую очередь, наверное, обычно вот в таких ситуациях сыплются дипломаты, да. Это, наверное, единственное такое министерство, где много функционеров уже отказывается. Ну, то много, 5 там, да. Ну, пока сложно мне сказать, что будет, честно. Іван, ну тут є тут такий аспект, що так, зрозуміло, от, якби, великая вулица, великая площадь, страйки – это важное, может быть, самое важное. Але, якби, коли высветляется, что ситуация не такая, что вышли 200 тысяч, все, Лукашенко улетел на вертолете и бесплатно покажет кино, вот, как в той песенке про Чебурашку. А тут великая, якби, отказность и важность, и лёс этого всего процесса от политичной воли лидеров. Гэта якби ўжо груз на палітыках, якія робяць правільныя ці неправільныя ці ніякіх рашэнняў. Ужо дзесьці прачытаў такую думку, што калі б Лукашенко в этой ситуации был на тым баку, вот калі бы вот эти 200 тысяч вышли за яго, он бы уже снес эту владу, прынамсі яшчэ учора. Ці, магчыма, пазняк, калі быў бы. Вот, калі за ним пришло 200 тысяч, вот, ну, а мы, як кажуть, украинцы, маем, что маем. А может быть, я не могу, может быть, люди, какие такие думки выказывают, может, они
они маюць рацыю, вот стварылі координацыйную раду, вот зрабілі некалькі заяваў там і наконт падтрымки страйкароў, і наконт як бы стаўлення да міліцыянтаў, якія сыходзяць з органаў. Ну вот а як вы оцениваете вот этот палітычны фактор, як бы вот эти маневры, дарэчы, тое, што Лукашенко казаў, а я прапаноўваў пералік, ці прапаноўваў, ці это просто хлусня, а можа быць і сапраўды прапаноўваў. Вот як вы ацэньваеце менавіта палітычны складнік, палітычнае лідарства пратэсту, рэвалюцыі, як заўгодна ее назовем? Ну, по крайней мере, до несколько дней назад весь протест, он же не строился на, условно, тактике там, Поздняка в 90-е. И еще, ну, это не совсем были политические правила, да, общепринятые, или те, о которых рассказывал Лукашенко заводчанам, да. То есть это акция же в Минске, она уникальная тем, что там не было политических лидеров, никто не выступал, там не было никакой организации, украинцы его поставили самую большую в мире сцену, наверное, на такое мероприятие, еще что-то, то есть не было каких-то бригад, там, которые контролировали порядок и безопасность, то есть это супер уникальный протест в этом смысле, что вышло такое количество людей, и они, в принципе, вышли без какого-то плана, не вышли кого-то послушать и так дальше. Хотелось бы, конечно, чтобы наш белорусский протест в этом смысле создал прецедент и политическая составляющая, и наши ожидания от лидеров. Ну, то есть само понимание, как это может происходить, добавился бы белорусский вариант, да, что вот было так в Украине, было так там еще где-то, а у нас вот было вот так. Но ну, вот сегодня у меня тоже есть большие сомнения, что так будет, но сам протест, он же и строился не на лидерах, оказалось, что, ну, то есть именно вот на самом ощущении, что вот мы супер, там, мы мирные, да, то есть как бы вот нас настолько все достало, что у нас есть Тихановская, которая открыто говорит о том, что мне не нужна власть, да, в том понимании, давайте я просто уйду. И, может быть, эта сила, которая есть в тех людях, которые выходят и что-то делают, она больше, чем обычно, да, где включаются политики и начинают эту силу каким-то образом подогревать. Получается какая-то синергия, да, или выдавать планы, или людям нужна какая-то организация. Честно говоря, не знаю, потому что мои ожидания от Координационного совета сегодня, они невелики. Я не думаю, что кто-то пойдет там брать власть, либо работать на эскалацию протеста. Поэтому, честно говоря, не знаю. Мысль про Лукашенко мне нравится, безусловно, да, что он бы взял власть. Но я не знаю, можно ли... Просто я даже не знаю, я был на митинге в Минске, я не знаю, может... Это, то есть сила прекрасная в количестве людей, которые вышли, да, но я тоже хочу обратить внимание, что это очень мирные протестующие и очень запуганные протестующие в любом случае. Потому что я наблюдал, как одна машина ГАИ, да, то есть очень странная ситуация, когда перекрыт проспект от Октябрьской площади до площади Независимости, и от администрации президента приезжает автомобиль ГАИ, который просит всех вернуться на дорогу, и люди возвращаются. И это один автомобиль ГАИ. Такого представить в других странах просто невозможно. То есть если бы появилось 2 автозака, я думаю, 50 тысяч просто бы быстро очень ретировались, первые 50 тысяч, которые увидели бы людей в форме. Поэтому... Количественно уникальный протест, но насколько эти люди готовы идти и захватывать здания, ну, я не знаю, что там делать, телеграф захватывать, менять флаги на зданиях, я пока не уверен, нет. Александр, а вот к вам пытание про вот эту менавіта палітычны складнік палітычнага лідарства. Ну, в принципе, ёсць, зразумела, прэцэдэнты, напрыклад, вот егіпецкая рэвалюцыя 11 году, вот такая рэвалюцыя без твару, рэвалюцыя без правадыроў, без лідараў. Але тады в Егіпце за руки Мубарак атрымаў Обама, который не давал ему некаторыя рэчы рабіць. А з другого боку там вельмі вялікую ролю і адразу ж не зусім лаяльную гулялі душкі военные, люди в погонах. Там министр обороны с первого дня сказал, что мы будем нейтральны. Так что там ситуация была не такая, як, ну, не зусім такая, як в Беларусі. Але вот на ваш погляд, якая якасць палітычнага лідарства вось этой беларускай рэвалюцыі? Ну, видать, тое, што это. Тут тая сітуацыя, як у нас склалася, яна дастаткова, ну, вынік той канфігурацыі палітычнай, якая у нас узнікла у выніку палітычных зачыстак, якія праводзіў доўгія гады рэжым Лукашэнкі,
што трэніраваліся на тым, каб гэтых пратэстаў, якія там узнікалі, не толькі што іх падавіць жорстка, але ўжо не дапусціць проста. І сярод іншага гэта была метады, гэта нейтралізацыя лідараў. Тых лідараў, якія патэнцыйна маглі людзей за сабой павесці, патэнцыйна іх маглі аб'яднаць. І фактычна так склалася, што у нас уся эта апазіцыя, якая раней была, і раней вела галоўную роль, она была настолькі ўжо знясіленая, настолькі была бяскроўленая, што фактычна нічога не магла ўжо арганізаваць, таму што ўсе ведалі, называецца, на памяць усіх, ведалі ўсіх на памяць іх лідараў і маглі гэта проста так перахапаць. Асабліва гэта, напрыклад, праявілася ў 17 годзе падчас пратэсту дармаедскіх, калі проста так прэвентыўна там проста вязалі, нават ніхто не паспеў нічога зрабіць, і выйсці кудысьці, ўжо прыходзілі ў кватэру, забіралі тых людзей, якія проста там былі дзеці на ўліку ў адпаведных органах. І вось менавіта да такога варыянта ўлады былі гатовыя гэтым разам. Яны зразу нейтралізавалі ўсіх гэтых лідараў. Самыя вядомыя асобы — гэта Северыне Статкевіч, які выселі яшчэ на самым першым этапе. Пасля былі нейтралізаваны тыя лідары, якія вылучыліся ўжо ў ходзе выбарчай кампаніі, новыя людзі, перадусім Ціхановскі і Бабарыка. І фактычна так выходзіла, што зноў-такі вызначаліваць не было каму, але тут узнікла такая дастаткова унікальная з'ява, што менавіта грамадства самаарганізоўвалася, і грамадства фактычна без лідараў. Без лідараў гэта ўсё вядзе гэты супраціў. Што Ціхановская была такі, можна сказаць, фармальны лідар, які там вымушаны, якая Ціхановская з'ехала за мяжу, і ўсё роўна без яе гэта ўсё працягвалася і яшчэ большых маштабах. Застаецца там з гэтых лідараў Марія Калеснікава, якая, таксама, скажем так, даволі такі своеасаблівы лідар, якая там дзеці там з'яўляецца, выступае. Акрамя яе, больш нікога, в прынцыпе, не назавеш такога, што яўны лідары нашых пратэстаў. І да пэўнай пары гэта, безумоўна, калі трэба было менавіта арганізоўваць гэтыя вулічныя акцыі, вулічныя сустрэчы, паказваць сілу сваю і колькасць праз такія публічныя выступленні, это было хутчэй плюсам, нават чым мінусам. В прынцыпе, тое, што аказалася, што вось такія неаб'яднаныя пратэсты, якія проста народнае паўстанне, якое сапраўды народнае, сапраўды якое, за якім ніхто не стаіць, колькі там не гаварылі пра нейкіх куклаводаў і гэтак далей. Але цяпер якраз мне падаецца, што цяпер надыходзіць момант, калі гэта пытанне палітычнага лідарства, яно ўсё ж такі ўжо становіцца рубам, што мусіць быць нейкія людзі, нейкі орган, які гэта ўсё будзе аб'ядноўваць і аб'ядноўваць свайго імя, афіцыйна рабіць заявы, і рабіць заявы і са свайго пункту гледжання не гуртаваць вакол сябе людзей. Бо мне, напрыклад, здаецца, што магчыма якраз прычына, адна з прычын таго, чаму такая вертыкаль, нягледзячы на тое, што відавочна, што лукашэнкаўскі рэжым збанкрутаваў, што не мае грамадскай падтрымкі, што столькі людзей проста асмельваюцца сказаць яму не, нават як мы бачылі учора на заводзе, што рабочыя аднаго з дзяржаўных прадпрыемстваў проста пачыналі скандаваць падчас яго на выступу ў хадзі, і ўвогуле яму, можна сказаць, гаварыць проста ў вочы словы. Але вось, напрыклад, мабыць, для гэтага кіраўніцтва, для той вертыкалі, якая, в прынцыпе, бачыць, што для іх, можа, якраз важна, каб на чый бок яны пяройдуць, не проста на бок абстрактнага народу, а вось аб'яднацца вакол такога-то, такіх-то лідараў, некага органа. Я думаю, гэта нельга проста выкідаць, здымаць з уліку. Магчыма, тым самым таксама і для тых рабочых, таксама важна, каб быў нейкі орган, калі мы не за Лукашэнку, супраць Лукашэнкі, вось неча імя, неча назва нейкая, зноў-такі, калегіяльнага органа, каб яна была. І таму мне здаецца, што так ці іначай гэта выклікаецца самім жыццём. Тым больш, тыя самыя, зноў-такі, мне здаецца, чаму з стачкамі не заўсёды добра, скажем так, не заўсёды паспяхова дзейнічаюць, хаця поспеху іх немала, таксама, магчыма, звязана з тым, што няма, зноў-такі, канкрэтных людзей, усім вядомых, што гэта ўсё проста з колаў фарміруецца, што, фактычна, пра якія там стачкі раней там ішла гаворка нават да тыдзень-другі таму, што ўвогуле фактычна гэта проста ўзнікае на такой хвалі. І калі б гэта сапраўды лідары былі раней, каб гэта камітэты былі раней, незалежныя прафсаюзы на гэтых прадпрыемствах, то я думаю, што куды больш было арганізаванасці, згуртаванасці і, в прынцыпе, мусіць быць нейкая такая праца
з народам, з насельніцтвам, у тых арганізацыях павінна быць папярэдняя і мэтанакіраваная, і яна вот якраз цяпер пачалася. Таму я наконт палітычнага лідарства, я думаю, што ўсё ж такі нас мы гэты этап цяпер вось павінны прайсці, менавіта улічваючы, што ўсё так хутка развіваецца, што нават у нас няма хіба і ні месяцаў, ні кажучы пра гады, ну, можа, ёсць, але не хацелася. Вось літаральна за нейкія дні, тыдні, для того, каб гэта ўсё ажывілася, для того, каб неяк новае дыханне набылі гэтыя пратэсты, якія, здаецца, цяпер трошкі народ ужо пачынае ад іх стамляцца. Иван, у меня такое вот питание до вас, что все классики революции, все знавцы революции, там, от Д'Антона, праз Маркса до Мао, до Гавела, Валенсы, все говорили одну простую речь. Революция перемагае, коли она каждый день что-то завоевывает, новое. Досягая какого-то поспеху, хай маленького, хай уявного, но все равно вот некого поспеху. Вот на ваш погляд, наступная фаза, якая бывала во многих революциях, якая вот увасобилася во вчорашнім марше на Крестина. То есть, по идее, да, люди протягивают сидеть, на улице свято свободы, а люди многие застаются несвободными. И Бабарыка, и Статкевич, и десятки іншых людей. Вот такой марш на Крестина. Так атрымалася, что волонтеры их не пустили, але магчыма, калі б яны спрабавалі пайсці далей, магчыма, их не пустили бы іншыя люди. Вот. И вот на ваш погляд, вот эта фаза, яна будет, революция пяройдзе на гэтую фазу ўжо, она, безумоўна, рызыкоўная у розных сэнсах, тому что аппарат подавления, аппарат гвалту, он заточен менавіта на гэта. Ему не вельмі зручно разгонять людей, которые просто ходят по городу, але вот это уже их службовый обовязок. Але з іншага боку, я кажу, лёс многих революций показывает, что эта фаза досягается. А вот тут як будзе ваш прогноз? Будет ли эскалация или там разделение протеста? Нет, ці будзе вызвалення вязняў, так бы мовіць, революция? Нет. Это как раз-таки про политическое лидерство. Если они выйдут, то они выйдут уже в самое последнее время, в самый последний момент, да, потому что выпускать сегодня Бабарика, выпускать сегодня тем более Статкевича, да, это супер опасно для власти, да, то есть там вряд ли будет, в частности, если говорить про Статкевича, то его точно не выпустят. Иван, а революция не мае силаў их вызволить своей волей? Мое питание про это было. Что я там думаю, что сегодня среди тех, кто протестует, это супер пока не популярная идея о том, чтобы... сегодня нет инструмента, то есть надо пойти и попробовать открыть двери окрестно. Я не говорю их ломать, но хотя бы попробовать зайти, да, то есть хотя бы не стоять возле стены, попробовать каким-то образом туда проникнуть, да, или там в другое место. То есть я не думаю, что сегодня есть достаточное количество людей, которые способны это сделать, плюс, насколько я понимаю сейчас, это сейчас, сегодня, да, что такие действия вызывают скорее негативную реакцию, да, но это же не значит, что так будет через 3 дня, да, то есть люди тоже утомятся, и всем нужны какие-то завоевания, да, мы должны видеть, что наше пространство расширяется, или там границы возможного расширяются, да, то есть сложно говорить, правда, не знаю, то есть то, что я говорю сегодня, возможно, 1000 людей устанут завтра, и они действительно пойдут на Крестина, начнут там стучать по стенам, дверям, ногами, может быть, не ногами, и пробовать освободить этих людей, и причем их требования, в принципе, морально верные и корректные, да? Не знаю, правда. Александр, и вам, як гісторику, вы ж ведаеце, что, в принципе, шматдзённыя, нават шматмесячныя пратэсты, часам паспяховыя, часам не вельмі. Это шмат дзе было. Скажем, той же Майдан, ён не тое, что люди вышли на Майдан там, и все, Янукович побег в Ростов. Это заняло несколько месяцев.
На наших вачах в Венесуэле в минулом студзене Гуайдо обвясціў: все, я президент, Америка признала, там Англия признала, ну и что, вот зараз жнивень, он не сидит в президентском палате сидит Мадуро. Вот, шмат месяцев люди как бы ведут змагання. Так вот, в белорусском варианте, на ваш погляд, вот какие могли бы это вот подле формулы Маркса как бы штодзённыя заваёвы? Это что, еще больше вышло людей, ці яшчэ раз люди выйшлі, ці страйк не на гэтым, а яшчэ і на гэтым прадпрыемстве? Вот як это могла бы развиваться, гэтая дынаміка? Ну, ведаеце, тут в беларускай сітуацыі ўвогуле вельмі цяжка прагназаваць цяпер, таму што, ў прынцыпе, нашы прагнозы большага і тыя, якія аказаліся перад выбарамі, і перад пачаткам выбарчай кампаніі, у яе ходзе, і на заключным этапе, то многія з іх не спраўдзіліся, хаця як бы мы стараліся падыходзіць з пункту, я, напрыклад, і іншыя прафесійныя там аналітыкі гэтага всего стараліся падыходзіць з пункту гледжання нейкай такой логікі, той тых ведаў пра грамадства, якія мы маем. Ну і пасля аказваецца, што мы не так ужо добра ведаем тое грамадства, што, напрыклад, тое, што ўвогуле ўзнікалі такія спробы зрабіць гэта забастоўкі, можа быць, яны яшчэ кажуцца паспяховымі, хто знае, але яны ў всякім разе былі. Тое, што не загаслі пратэсты пасля таго, калі Лукашенко фактычна некалькі дзён праводзіў такі непрыхаваны тэрор супраць уласнага народу, то гэта было цяжка прадказаць. Таму і цяпер я, напрыклад, не бяруся нічога такога канкрэтна прадказваць, як там пойдзе далей сітуацыя, якія будуць новыя заваёвы. Але, напрыклад, я ўжо ўпэўнены цяперака, што так проста, як было раней, каб проста, шматразова, што зараз вось гэта ўсё зацісне, і пасля грамадства зноў пагрынецца ў спячку, і так будзе спаць яшчэ гадоў 5-10, пакуль там дачаговых нейкіх такіх дачаговых імпульсы яго абудзяць, то мне здаецца, такога ўжо не будзе. І так ці іначай нешта мусіць грамадства, будуць нейкія чарговыя хваляванні, будуць нейкія заваёвы. Ну, які так, я пагажуся з Іваном Шылам, што калі казаць на сённяшні дзень, то мне здаецца, што ўсё ж такі мы яшчэ на такіх да пераходу з такога прамой канфронтацыі, да таго, каб нешта рабіць бойкі з той самай міліцыяй, там захоп нейкіх будынкаў, на кшталт турмы ці нейкіх адміністрацыйных, то мы да гэтага яшчэ грамадства не даспела, не гатовае і сапраўды яшчэ схільнае да мірных пратэстаў. Калі, напрыклад, адбудзецца той час, той перыяд, калі яно рэальна стане гатовае, і то я пакуль што сказаць не магу, але думаю, што любым, хоць бы таму, што нават фактары, якія гэта ўсё прыцягваюць, яны ад нас не залежаць. Таму што вельмі, напрыклад, той самай Украіне, калі быў той Майдан, які доўга і не адразу скончыўся, вельмі шмат там папывалі некаторыя няўдалыя крокі ўладаў. Тое, што мы пасля ведалі, што, напрыклад, калі б там Януковіч не зрабіў тое-то і тое-то, не пабіў тых студэнтаў, калі б ён пасля не прынялі нейкія законы гэтыя драконаўскія, супраць якія абурылі грамадства і надалі новы імпульс. Калі б тое, калі б гэта, то, можа быць, гэты Майдан бы ўрэшце-рэшт уцішыўся, бо нічога б не было б. Тое самае наша ўлада, што яна відавочна, што там не настолькі адэкватная, і каб не рабіць памылак, што нейкія выказванні, нейкія дзеянні, што яны могуць раптам проста зноў гэта абурыць грамадства і ў гэтым котле зноў тэмпературу павялічыць да максімуму. Ну і зноў-такі, мы не ведаем, напрыклад, дзе дзеліся некалькі дзесяткаў чалавек, якія зніклі проста, якіх мы не видели, ні сваякі, ні праваабаронцы не ведаюць іх лёс, проста ці яны сядзяць дзесьці, ці можа іх ужо жывымі няма. Да канца гэта ж немагчыма таксама гэта ўсё працягваць гэты перыяд, калі пра іх не будзем ведаць. І калі раптам акажацца, што іхная доля была, з ім здарылася самае страшнае ў тыя дні, то гэта можа быць выклікаць новы віток абурэння грамадства, і грамадства стане таксама больш радыкальнае і гатовае на больш радыкальныя дзеянні. Прытым і тыя самыя рабочыя, якія цяпер вагаюцца баставаць і не баставаць, таксама могуць яны гэта змяніць іхную думку, іхныя настроі яшчэ больш у радыкальны бок. Ну і зноў-такі і тая самая вертыкаль таксама гэта, можа быць, дае такой ўжо пераломным момантам. Глядзець не будзе. Гаспадарства, апошняе пытанне. На ваш погляд, якую ролю, якой уплыў на грамадскія настроі, скажем, на лідараў, аказвае Расія?
наяўнасць Расіі і гледзячы па ўсім зварот Лукашэнкі з просьбай як бы ему дапамагчы. В якой форме? Вот двойчы два его тэлефанавання Путіну, супольная заява про тое, што вот мы будем супрацьстаяць знешнім пагрозам. Сённяшнія размовы Путіна і з Макронам, і з Меркель, дзе ён ізноў паўтарыў, што як бы недапушчальнае знешняе вмешальніцтва, і в размове з Макроном нават ціск, а в этом сэнсе ціск, калі яны хочуць весці санкцыі, то што ж ціск? Вот наколькі як бы абмяжоўвае дзейнасць, скажем, там і беларускай вуліцы, беларускай плошчы, беларускіх страйкароў і лідараў рэвалюцыі вот этот фактор з усходу, што могуць просто войскі прыйсці. Ваня приедет на танку, ну не вы, Иван, а, так сказать, русский брат, ваш русский тезка. Вот. То вот это фактор. Те для людей все-таки, как бы они это не воспринимают, как нечто, что мотивует их поводины. Иван. Ой, ну я тут тоже точно не специалист, как там решаются международные вопросы. И, кстати, вот 3 раза уже созвонились, вот только что написал пол первого, что опять состоялся разговор с Путиным, да? Вот. Ну, мне кажется, что то, что официально сообщается об этих разговорах, для российского избирателя, ну, там тоже сложно же позволить, чтобы Запад пришел и в Беларуси поменял власть. Мы же как бы не должны допустить, чтобы нашими братьями кто-то управлял извне. И поэтому они все каждый раз говорят вот именно о недопустимости внешнего вмешательства. И не только пресс-служба президента России, но и министр иностранных дел. Вот. А что касается тех людей, которые выходят на улицы, это, наверное, же первые протесты, где нет... Я вообще не видел, наверное, европейских флагов. Я не видел много. Ну, то есть, может быть, они были российских флагов. И мне кажется, это настолько внутренний протест, да, с одним простым требованием, ну, условно, да, что не должно быть президента Лукашенко, что, честно, я видел там сейчас какие-то попытки. То есть, я тоже не знаю, например, Александр Шпаковский, насколько он влияет, насколько вот он транслирует какие-то там мысли, произведения интеллектуальные со стороны власти, да, но он начал уже писать вот о том, что сейчас есть разделение, да, там, что вот часть оппозиции категорически не хочет там, русский язык в качестве государственного, что будет разделение на сторону тех, кто будет за интеграцию с Россией, и наоборот Европу, но мне кажется, настолько искусственно, да, но и вот пол первого, предыдущий пост, там уже началось, что Лукашенко прошелся по всем пунктам программы так называемой оппозиции, и в том числе выход из союзного государства, контроль на границе РФ, запрет трансляции российских телеканалов, белорусский язык в армию, сады, школы, университеты. Мне кажется, власть будет, наверное, пробовать доказать российскому руководству, что тут протест против России, на самом деле, что это вот та самая священная война, которую весь мир ведет против России. Насколько ему поверят, я не знаю. Насколько вообще... И вообще, как происходят эти разговоры, я тоже не знаю. То есть, но то, что этот протест не направлен ни в коем случае против России, я уверен. Но он не направлен и за Европу. Да? Это белорусский протест, который решает один внутриполитический момент. Будет ли Лукашенко президентом, либо нет. И учитывая, что Тихановская это как бы людьми она в любом случае воспринимается как новый лидер, но скорее как не потому, что у Светланы взгляды пророссийские, либо не пророссийские. То есть нам не очень известно про ее взгляды. И это исключительно вопрос того, даже не вопрос того, что люди выходят, чтобы кто-то стал президентом, и у этого президента были именно там такие взгляды. Нет, поэтому не знаю, насколько это влияет, разговоры с Путиным. Мне кажется, это вообще выглядит такое количество звонков Путину, как люди это могут воспринимать как просто попытки спастись. Но, честно, я даже ни одного разговора не слышал о том, что вот Путин там... Я просто боюсь, чтобы там в какой-то момент у протестующих, если внутри тут ничего не решается, все же хотят какого-то супергероя, который быстро решит нашу проблему, да, чтобы таким супергероем не стал Путин. Я не имею в виду там введение войск. Путин, что пошел Путин и решал нашу внутреннюю проблему. Ну, то есть там хотя бы не поддержал Лукашенко, дал какие-то сигналы нашим военным, там, не знаю, чтобы они что-то принимали. Ну, в общем, такая история. Да.
Александр, и ваш отказ, вот по ваших отчуваннях, ну, может быть, не столько на вот этих протестовцев, кольки на лидеров, накольки на их уплывая вот этот фактор погрозы российской инвазии. Ну, умовно кажучи, вот, коли, скажем, может быть, Тихановская обвестила себя президентом, скажем, это бы признали, умовно кажучи, там, я не ведаю, Берлин, Вашингтон, Лондон, но не Москва, то, магчыма, тогда Москва бы пачала дзейнічаць по плану Б. Я думаю, что так ці иначе, что все политические элиты, те люди, которые занимаются не просто там удельники протестов, а належать до певной элиты, там, ці до политических лидеров, ці до аналітычнай супольнасці, так ці іначай яны гэта пытанне абмяркоўваюць, пытанне Масквы, яе паводзінаў, так ці іначай на гэта робяць нейкія спадзяванні, або, наадварот, гэта вельмі асцерагаюцца. Ну, таму што гэта ж нікуды не дзенешся. Масква, наша залежнасць ад Масквы агульнавядомая, і эканамічная, і палітычная, і культурна-інфармацыйная. Таму гэта, пэўнай ступені, это натуральны фактор, это ад яго проста нікуды не дзенешся. І, ўсё залежыць таксама ад таго, як ад агульных поглядаў чалавека, ад ягонай, скажем, жыцця ў расійскай культуры, не расійскай, ад нейкай там біяграфіі палітычнай. Я тут ўсё ж таки мне здаецца, што на дадзены момант уже гэтыя апошнія часы, калі ішлі гэтыя пратэсты апошняга тыдня, яны, в прынцыпе, браць маскоўскі фактор не быў такім ажно вызначальным, пра які пастаянна ўсё гаварылі, пастаянна яго абмяркоўвалі. Ўсё ж такі відавочна, што тое, што у нас адбывалася тут, это паразуся цалкам з Іваном Шылам, што гэта ўнутраны пратэст, гэта не чымсьці інспіраваны з Масквы відзе, гэта, в прынцыпе, это відавочна, што Масква да гэтага, яна назіральнік, магчыма, яна там где-то плануе неяк больш шырока ў гэта вступіць, але яе пакуль што ролі ў гэтым я асабіста таксама не бачу. Але што яна, безумоўна, што Расія за гэтым назірае, што Расія мае нейкія планы, што Расія, калі пабачыць пагрозу сваім інтарэсам, можа дзейнічаць нават вельмі жорстка і неадэкватна, это, безумоўна, несумненна. Але наколькі мы можам на это паўплываць, мне цяжка сказаць, што мне здаецца, што хутчэй не, чым так. Адзінае, што проста я лічу, што, ў прынцыпе, пажадана нам, вядома, каб нашы пратэсты на дадзены момант не ўтрымлівалі нейкі вельмі такой відавочна такога антырасійскага парадку дня. Проста, гэта нас ёсць вялікая ўнутраная праблема, якую невядома, як нам яе ўвогуле вырашыць. Проста гэта аўтарытарны рэжым, які 26 гадоў уже ёсць, яшчэ 26 гадоў збіраецца кіраваць, які тут падпарадкаваў усё на свеце, які, в прынцыпе, дастаткова кансалідаваны яшчэ да гэтага часу. І проста яшчэ тут гаварыць пра нейкія геапалітычныя развароты, пра нейкае такое, гэта ўжо такое. Калі пераможам, тады будзем думаць пра гэта і тады ўжо вырашаць нейкім чынам. Пакуль гэта лішняя праблема, якая толькі абцяжарвае нашу барацьбу. Добра, дзякуй вялікі, Іван, дзякуй вялікі, Александр. З вами былі Іван Шыла, Александр Пашкевіч, а таксама я, Юрый Дракахруст. Да новых сустрэчаў, да пабачэння.